Great Benin Kingdom Solidarity Organization Worldwide, Gbks, Edo Music Request Entertainment Show, Ịdehẹn. Ebewewe so bo okpeoba Kingsley Idehẹn no ozukpogivare amu oigioware Gbks oyin dogogo ne owokiyen okpoko beauty Idehẹn oyin pomo kakabo zeboko no enegbe no me awemoma kevi mu egbedi uto ne odo no me kevigio wae oyin do lase fena gitwe oyin we mo kakabo oyin na do pe wan orin rien no ya so nyemegbe oweso okpeoba Kingsley Idehẹn no ozukpogiva ore amu oigioware Gbks won tagbon ya Nukpogiva no ro no be rege erima okpeoba Kingsley Idehẹn oyin we le ma gitwe otinye no diun no we mi zevera okpeoba bright Idehẹn na hen ye ailawozan oyin megberi to ya pon won zeve okpe no hen negbe okpe no je gbe oyin do pon mo zevi yobono je ni keviki warin owena do pe wan ni orin rien otimare Dr. Agbapan Olitaso no tie ye ailawozan owese erima okpeoba Kingsley Idehẹn no ozukpogivare amu ikinigbe gioware Gbks no yusiredo ya wengbe wontagbon ya Gbks usiredo wawese o waridi nwana ya so nyemegbe Oponita na wani na miriere na Oponita na wani je miriere na Mwai kweyane osawe kweyane Keriana bayira gona na basa tizalina Tama wani baba Idehẹn Ogani tama wani je Idehẹn Mwai kweyane osawe kweyane Awara bayira gona na basa tizalina Otonita na wani na miriere na Otonita na wani je Idehẹn Mwai kweyane osawe kweyane omara bayira gona abasa tizalima onitama wani baba Idehẹn onitama wani je Idehẹn mwai kweyane osawe kweyane omara bayira gona abasa tizalima otono wana ome Ni mama pa taswa masewa Koko na mala ye Olara buta Osala bane we ni mama pa taswa masewa Koko na mala ye Olara wego Osala bane we ni mama pa taswa masewa Otono mala me Olare Canada Osala bane we ni mama pa
kò gbọ́ tí èwe. Ìwé nílò ọ̀wọ́ tí èwe. Èmi náà ọ̀wọ́ yọ kí èwe. Ayé làwọ̀ sàn. Great Benin Kingdom Solidity Organization Worldwide, GBKS, Edo Music Request Entertainment Show, EGBE.